وەک بێژن di Kurdan da êzidî hene Suryan hene Müslüman hene cihû hene Suryan zêdetir li Kurdê dijîn Suryan zêdetir li Mêrdînê menteqa me ya Midyadê û Xezexê ew wê menteqê de dijîn ca gundek kafro jî dijîn li wê derê nêzîkî em bêjin ji ber ku wan dera tevek ji gund wan derxistî bûn yani gund ne ava bû Suryaniyên ku berê xwe dabûn Avrupayê vegeriya bûn li wê derê mal jî çêkiribûn îca niha di van rojan de restorasyonkarina dêrê wan têkirinê ca ev dêra wan jî restore bû ji Avrupayê ji Amerîkayê welatên gelek cuda niha hatine Midyadê li wê derê pîrozbahiyê dikin yani li wê derê li dêrê da ew ê ayînekî bikin ca wê ayîna wan jî ku ev piştê em bêjim salan hê ev ayîn wek bêjin xilas bibû ew ê cara kemîn werekirinê wê hestê wê atmosferê kam herin bi zindî baweyeke zindî em çavê xwe bivînin hevalê me xalis îş li gel min e xalis sibata bixêr be xalis ez bawerim heyecanek li wê derê heye gundê kefro ji ber ku gelek mêvanên cuda têne wê derkê kesên ku têne jî ew jî bi heyecanin ka çawa ye gelo atmosfera wê derkê çawa ye ew îro çi çalakî werin kirine li wê derê بله برز حسین اکر صبح بخیر به براستی ایرول نافچان مدیار کلجان که زیده خوشهایا او کلجان جد ناف گلن سوریانی هدیا گو اف بری نه که ب 40-50 سالی اف گنده گو نه که لی ام وشنا خو دکن هاتبو والا کرن گو چ اروپا گربن سوریانی لی بله بری نه که هاتنا دیس گنده خو اوا کرن 20 مالا و نه که جی ایرو آینک دار خستن او آین جیج بونا گو اف 5 سالا پنجمین یعنی سالا پنجمین گو برین ها که 1500 سال دیره که وقتی بو آوا کرن گو عبادت لنده هات کرن ایرو به آینه که دیس او دیره خو وکرن آین لته کرن ایرو مهوانه ما هیا برز ایهان گورکان علی کارین کشای مدیا ده و در حق هم ایرو و کلاجانت ناف سوریانی ادا و غی نیویجی قالوا ايرو تم معنا شو اگاهيا ديما بريز گوركان ام بسر خيره به ديراغو وكريونه چي بيجن قالوا ايرو روشا كچاول جموهيا كيفاوه چاوا ونبيچن شای باگو که جگنده کفرو البیندی جدیران مور یعقوب مور برسوم و سلاو و روش باش جبوین تماشاوانه تردا کردی حمو ایرو روکی وکو ودید روکی پیروزا روکی یکمینا الگنده کفره گند دیره کی عمری 1500 سال بری 6 سال گند والا بو و دیر خرابوی بو و خانی تف خرابوی بو بس خلقی ما سریانی کفریج اوروپا بری 10-15 سال گاوا کینو آویتنا گند خوا خانی خوا جنو آوا کرن گند خوا آوا کرن ویرو اف 2 سال جیف دیرا مور یحکوب مور برسومو دیره کی پر کفن 1500 سال اف 2 سال تیدت شغلن و ایرو خلاص بو انشاءاتاوی خلاص بو ایرو حاضر بونا مطرانه مای مور گابریل و حاضر بونا مطرانه آلمانیا مور یولیوس و کشا و راهب اوروبا و یه طور عبدین تف و خلقه کی تقریبا 10,000 انسان دولت اوروبا تف و جگنده مدیاد تف حاضر بو و دیر پیروز کردن و ایرو açılışay ویچه بویا گلن گنوی یعنی پرانی گل ویگون دیدشین دبی ana vatan وقو به ana vatan دیا و ام هاتنا بعد يا اخوا يعني قلتنا كوايا حالو هبو ايرو مديد جو قالك سوريانيش اوروبا جي هاتبونا في غوندي جو برين هكا جي باركربون وبشتار يعني في تشالكي في فكرنيبون ونيش بيونا في بيتشي يعني تم معناه تشي جبونا جو اف دي ايرو دي ساعه فكرن كلاجانا كشاب سورياني رشبو ايرو جبوني انساني كفر قالك جوانا دقرين يعني قطبونا و جگنده خواج انا وطني خور تشكي پر پیس بو گرام بو سروا بس ايرو وكو مديد قالك جوا كيف دقرين يعني كيفكي روشكي پر خوشا جبوني كفري بيشي بيشا جبوني سرياني وجبوني دولتي ما مدگو اف يعني نافچام دیادی انجوگ به مور گابریل بخصوصی
دبي وكا قدس دويمين إجبونا وسوريانيا أف ديرجي يعني وقو بيديروكاوش زحف كفن 1500 سالة ونجبونا في بيتشي يعني أف ديركا ناف سوريانيا شاوا ديدين هر دير جبوني وی گوندی پیروزا بس جبرگو دیر خلقی مشغله ما همو پیروزا يعني وافجي برسميتي صار تابوي بي سندافي مور جابرييلا جبروينا يعني دير حمج مرا بيروزن گنده مجمرا بيروزن او بيروزبوني رو مبچاوادي تي چقا كيفا كفري وخلقي سرياني هاتبو اف پشتی چند سالان جارا پیشی گو آین تیلی کرن و ایرود آینه ده چیکر گندی پی پشترن هاکه چیکن کارش بر بیجن جيرو بيدا افدر مرهوف كاري تيدا مش بكي حتى لا نكاري جبرجو وقتي جو ديرت خراد من بشرا جغيني دير تشنا دي تيدا دجين لازم بيروز ب جبروينا مطران افدر بيروز كير جيرو بيدا افدر فبو جبوني ميج ودعا ما ايرو قداسي ما ايرو حمو جبوني اشيتيبو جبوني براتيبو جبوني صلحيبو دیره حال وگو به جدادی که ویژه گذر چیایم باگو که افکریه یعنی براستی وقتا گو سوریانی ملوات شیاد بینن بهنا امرو فراد به ون چاواد بینن اف سوریانی گون هکش اروپا هاتنا قالو تخوازن گو دیسه وگرنه ولاتي خو ایرو هاتبون بسبب وکرنه اما تخوازن گو وگرنه بچه يعني سرياني ايجو مديار جندوي حمو باركرن از يقين كم صديق هفته هشته دائما باجار وولات خو دبينن ويرو چاي باگو که بري 20 سال گو نم وخيالك بو بس يرو هاتا جه روشکی پر خوش بو خیال بو هاتا جه ایرو چیای با گوکه وانا انسان دجین گنده ما همو آوا بون و دیر آوا بون و حیات تده هیا يعني آرامی و اشتیات بله بله هم سپاس کنو سر خیره به دیراوا صاحب گلک سپاس جبونی واش جبونی تماشاوانه ترتا کردی و جبونی خبرگاری ترتا کردی مالیا و بریز ایهان بله ایرو بریز حسین اکر عمل نافچا مدیا دی گونده کی وی گریدا یا دیجن به کفر سوریانی و کی دیب ترکی جد به البندی عملی گوندی بون سوریانی هم پیش دمک زحف دریج دیسه گونده خو هاتن آفا کرن ایروجی دیرک واگو 1500 سالی گو هاتبو وکرن ایرو دیسه بچالکیه کی به آینه کی دیسه لنشد هاکرن ده هاتکرن او دیرا خو خصنا رواج دیسه ویل مشد کرن ام سوریانی سر خیره به جورات مر سر خیره به گوتین امدر نوندی خالص گلک سپاس لو در خباتا کی تکرنی و ایروجی وقت بیشتر آینه جی هیه جمر راگ هنده جمدیاده جگنده کفرو